прекрасней всех на свете, Родина моя. Я люблю, страна, твои просторы, я люблю твои поля и горы, сонные озера и бурлящие моря. Над тобою выгнет спину радуга дуга, нам откроет 100 тропинок синяя тайга. Вновь настанет время спелых ягод, а потом опять на землю лягут белые, огромные, роскошные снега. Как будто праздник, будут на тебя звезды удивленно смотреть. Будут над тобой добрые рассветы гореть. Полнеба в синей вышине птицы будут радостно петь. И будет песня звенеть над тобой в облаках, на крылатых твоих языках. Я и он, она, вместе целая страна, вместе дружная семья, слове вместо тысяча. Я и он, она, вместе целая страна, вместе дружная семья, слове вместо тысяча. Я и он, она, вместе целая страна, вместе дружная семья, слове вместо тысяча. Кереге, үтüöre bir сана боларга, билиге, көрүүге, көжүстер саналар, олокка кынаттыры оғосас осколам, өрүтүн эн баргын, минедер духа бар. Тыгынчыран эдер сүрэх кутун туппут, кихи болан итиллен, үйеренен, сайттан тақсарға әрелбит, жолбут уята, көміс бихик болбут, тапталлақ осколабыт, сүй сүрбе сағын толбут, юбилейдәк жыры күнінен, ара сылларға босколаға үйеренмет үйеренәчілерге, үләхеттерге, учуталларға, ити истең әғәрді болуқтун. Сүй сүрбесас, кыржағасас, олырын, эн мелжи эдергин күнді осколабыт, эн эдергини оғосас қатан колағынан, эн эдергин тебенет сас әрчімінен, эн эдергин үйереппіт оғыларын сырдық саналарынан, сылтан сыл бар жанон мақталынан. Үйерек үте күннері өмірген аспыттар, оғыс аспыт кемнері ойокалан қалбыттар. Оғыс аспыт уята осколабыт барақсан, сырдык билини иңерен сағақпытын арайбытын, үйереппет иппет үтеғін үйелерге өйдүйбіт, терек болбыт уябытын ақта санығыз. Күн ақсын чугдар яртығынан урокка ғырбыты лыңкынас чорамыт. Күн бүгін барыбыт туғатын долгуна ол аспыт үйреммет кембетін санатан лыңкыны тығыр. Кені тығынан урокка қойыты амары класска сүйрер бит. Кені тығынан саңаны білен көрін кластан сынняна тақсар бұд.
Бүгін долгуяры уян сүрәк отчотоғы сылларға ан бастан класс анын ахан кирбит эдеркен учутал. Бүгін эргите саныр ол аспыт сылларын оғы сетихититтен жолломмут кыржағас бетерен учутал. Бүгін үтімен сыллары оңордан оғы саас қарттынатай тиллер күне нағыл кепсен тебенет күлі отчотоғы ыры тойық колға қайы ихиллен келер жикти күне. Өрүләх күнінен әйгіне ғардалыр, өссі да 10 сыл білі көрі беректерінен давайтылыр индікіләк бастығы класс өрін әчіта Эрсан Потапов. Эрсан Потапов. Дороба үйереппит осколам, min олоғым маңнайғы қардыта, min үтіға бағарар бағам, min жолым бастакы сардаңата. Әғірделерге тыл барар, алампа атынан үтік көлі баста күнемердәғ ортос қолытын директоргар Анна Васильевна Масоркинаға. Үтөкеһенен Обастабыллах Михаил Михайлович, Егорин Кенчевич, Валентин Андреевич, үбілөйдәқ тәрәхен күттілақтыра, осколабыт өренәтчілері, выпускниктара, арас кемге өренәтчілер бітін білі солынан серден кен солға тахарбыт үтөкеннәқ учталлар быт. Әлбәқ оғы өрүтін көтүтін, кыйытын иңереммет, кыржаға сосколабыт төрүттәммите сүз сүрбә үбілөйдәқ сылынан ететі кестеңнек әғарделербен көңіллән. Бұйылғы сыл ұратылақ сыл. Керені, үтөні, кеңәйгеға тарғатар, сырдығы сағар, үрдікке, кең долға көтүтер, үс үйені сетімнер үтө кестердәқ
осколабыт бу сылга эргетчи үбүлөйдэх бәле түгеннердэх. Ол курдук осколабыт төрүттеммите сүүс сүрбе сыла, онна осколабыт бир бастыкы выпускнига Анемпадис Иванович Софронов алампа төрәбіте сүүс отут бес сыла. Қаннык бағарар үбілөй аспыт сыллары анарын көрөр, түбіктәқ үлі түміктерін ырытар, саңа соруктары турорар, сайдар тускуллары бұхарар, керчик кем болар. Онон үләбит қамнаспыт бұ бәле түгеннері тула көстү оргуяр. Хеттуон 5 көлөне тапталлах кыхата үбілөйі көрсө, ағыз сүз 5-9 өренәтчіләк, сүз 10 үләхіттәқ көрсөр. Осколабытыгар 2-13 сыллаққа предметтері диреңетен өреті бегетік кирен, оғы бағатынан арас қайысқалақ кластар арылан идаға тухаян үлелілер. 2-15 сыллаққа ЮНЕСКО ассоциированный осколалар сетемегер киреммет үлі қамнас сәргәқсейбіте саңалы сайдар сол арылы бұта. 2-16 сыллаққа күргөмнәқ үлі түмігінен осколабыт Россия сүз бастың осколатынан бол бұта. 2-17 сыллаққа техническай қайысқаны сайыннарар сылтан анығы кәм ирдебілігер сөптібәхеннерен осколаға технопарка арайбыппыт. Күн бүгін өренәтчілер бет бігіне сетихилерінен өрделлер. 2-19 сыллаққа федеральный проектқа киреммет точка роста ден цифровой онна гуманитарный қайысқалақ кейін арылы бұта. 2-1 сыллаққа бұл өріғділігар цифровая образовательная среда ден федеральный проектқа киреммет әме бір кабинеті арияры түбігірі сылжабыт. Сүрін сылбыт цифровой өріқтәхін әгетін сайыннаран өріқ қатыстыбатын үрдеті, өретер кығы кәңеті болар. Оскола бая өрінәтчілерін сетихите болар. Саңа федеральный государственный стандарт бары ирдебиллерін тутухан, оғы өренер бары условияларын терен, өренәтчі бар кығын толыры туханан, искистен асыл жарсы табылларын ариян, оны сайыннарар, бәйеті бағатын қоту сөбілір қайысқаларынан жарықтанан, чың біліні берен, олыққы сетихилах кехіне тахарар тұс сыллах үләли қамсы олыр обуд. Улахан кластарға политехническай, естественной, гуманитарной, универсальный профильдах кәкке предметтері диреңетен өретер кластар арылынылар. Бұл өріғділігар Москватағы педагогической государственной университеті, Пирогов атынан Россиятағы научно-исследовательской медицинской университеті, онна наука в регионы бүтін Россиятағы проектқа кирен сөбілің түхерсен педагогической, онна медиа класс, медицинской, онна физико-технической кластары арыйдыбыт. Чың білінен бары предметтерге әргетчі 5 сынаға өрінен осколаны бүтерер оғыларақ саннара сылттан сыл әбілленігер. Ол күрдік кәннекі 10 сылға 15 оғы күхіл көміс мәтәлінен өріқтерін түміктәділер. 2-16 сылттан Саха Республикатын наукатын атчыгый академията жигнах чиленнере, онна член корреспонденнереден сылын айы ытыллар конкурсугар үшігей өрәқтәқ әлбәқ сетихиләқ оғылырға анан конкурс терен ытар. Онны бігігі сколаттан 5 сылыстата хүрбә 2 өрінәтчік кыяннар стипендиаттарынан болбуттара, эннеки кыйыларга сирдир сулустара умаян аяр артыктарын соллара арыллан бербите. 2-15 сылттан бастың өрәқтәқ, әлбәқ сетихиләқ, 33 өрінәтчібіт артык, арлеонак, океан, сменалағырдарға сынянан, оғы саз өрітін білілер, умнуллубат күннерін атардылар. Осколаны бітерәтчілер бәйлерін талан ылбыт еделерігер өрәққа кирен тұз сылларын сетихәллер.
информатика, математика, физика, биология, химия, английский тыл, обществознание предметтерин, экзаменнерин, сылын ақсын, тегін бұспақ каталаннар, сетихилақтық туттаран, дойду арас мұннугар өрене сылжаллар. Білеген үрдік өріққа өрене хылжар студенттар бұд Москва, Екатеринбург, Томскай, Курскай, Владивосток үрдік өріқтерігер Сывыфуға, Казахстанға, Народтар икки ардыларынағы Сулейман Демирел университетігар, Соғыру Кореяға сетихилақтық өрене сылжалларыттан бігеге өребет астына бұд. Үбілөйдәқ сыл бұланын чәрчетінен мұсустарыйға Берген клуб итилләтчілері Москва коракка баран кәлбіттері, оны тағынан Санкт-Петербург коракка месіл жібіттері, манна кенілер оскола бұтығар, учуталынан өлеләбет Саха бастықы народный художнига Иван Васильевич Попов өлеләбет олар бұт сердерінен сыл жібіттері, Москва коракка кәленнер, Алампа өлеләбет олар бұт сердерігер сылжаннар, Қоғанақ бұттара, бәле қалар бұттара, оны регионны рекордыларынағы миротворческая ойнуларға күттаннар, призер боланнар, бігеға ме өріні біліқті біттері, оны музей миротворческих операций ден музейға оскола істенді ананы бұтын бәліқ тұттар бұттара, оны Алампаны миротворец бұғытынан сырдатан кәлбіттері. Бу саз Жокускай коракка кирен беге выпускниктары кытта көрсүһүң орбуппут сайын өбүлөй бу хыктыр сербетигер кадайга дем буланна уппут сүрдәк истиң ихирах көрсүһү болбута онон түгенинен туханаммын бу терәһени терейбет беге выпускник бытыгар Соров Альберт Михайловичка макталбытын тердебит. Бу саскы көрсүһү кеннеттен камсаһын болбута выпускниктар осколага көмөлөһөннөр өп карчы кирен бу күн бүгүн төт кабинеты арыйдыбыт ремонтнанна толору естественный кайыскалах кабинеттары бу сарсырда өрүлах быгыга майгыга арыйдыбыт онон бу көмөлөспүт выпускниктар бытыгар ити истиң эгерде онна мактал боллун. Аны бу үбілейінен сібәстен выпускниктар бұд сүрді қәлбәқ әғірді ұттылар YouTube каналға әғірді үтімене күн айы кейре тұрар ұчталлар көрін олғын долгуяллар өрәлләр. Бу манна мен мақтанықпын бағарабын қатылықафтар декергенге Александр Миронович беге сколаға өрсылларға директор дәбіті кені түхерен Үйетітен қалар бұт қартыскалары бұ асыфровкаланылар, оны YouTube каналыгар ұқты бұт, оны көріннер әме сүрді қалбақ сәргәқсейі тағыста, онын түгеннен туғанамын Александр Мироновичка, Туяр Александровнаға, оны мана асыфровкала бұт Захарова, Екатерина Григорьевнаға әме жағалта атыттан мақталбытын тердебет. Үбілі көрсі әлбәқ материал чөмчөтүлүнне манна Ксения Нисимовна салайбыт албан ат қоғын материала олық биеқа күз көмі болла әлбәқ брошура тағыста оны те кириге көрбіт болуқтақыт онын Ксения Нисимовнаға әме бары учталлар аттарыттан мақталбытын тердебет. Күн бәғәхә биеқаме өріләқ Түген болбута ол күрдік осколаға кыраға бөліқтәрелі біте 35 сылығаранан Колесова Мария Николаевна сүрдәғ өчігей кенеге оңырон күн сирин көрдірді, манна бәғәхә кыраға бөліқ етілдәтчілері, арасылларға бүтәрбіт өренәтчілер бет, кыттығаннар куяр сетімінен істің хирақ көрсүхіге кытынны бұд, оннан аға астынны бұд, онан Мария Николаевна неме бу улахан үлән чөмчүтүллән кин сирин көрбүтүнән ититик истеңнек әгәрдели бет. Үбілөй бұланын чәрчетінен оскола ветеран учталларын кытта куяр сетімін нөңі әме көрсөммөт ақтылғамытын тахарды бұд.
Оскола бочоттақ бетерәне оскола сайдытыгар кылатын хин анал знактар биеқа 2 тыгынча 11 сылттаныла туттарыллалар. Ол үгеспетен салған быйыл 15 бетерәңе оскола бұт ұчталыгар. Оскола бочоттақ бетерәне знактары туттарды бұт. Онна оскола сайдытыгар кылатын хинден әме знактары оскола үләхеттерігер, выпускниктарыгар туттарды бұт. Түгеннен туханамын мен беге выпускниктар бытыгар мақтаныхпын бағарабын. Ол курдук беге школа выпускниктара Соров Михаил Михайлович, Павлов Егорий Никентьевич, Николаева Степанида Никентьевна, Онна Ефимов Яков Ананьевич беге бу үбілөй бытытыллытыгар, оскола быт материально-техническая базата хаңырыгар, үлі қамнас тәтімнәқтік барарыгар, курутун күс көмі болалар. Онон бүгін үбілөй күн кенлерге оскола сайдытыгар кылатын хинден знак бытын туттарарбын көңілләң. Соров Михаил Михайловичка, Павлов Егорий Никентьевичка, Николаева Степанида Никентьевнаға, Онна Ефимов Яков Ананьевичка бағалыста сығынаға тақсабыт, бұ беге оскола бір бастың выпускниктара, беге улуспыт, онна нәхелекпет бағалықтара. Онна быйылгы алампа өбілөйдәк сылынан беге сколаға мен сүрдәк сәргәқсии болла. Ол күрдік татта, итер, өретер, әйгеті кластерніңі алампа тұллығын елжіте ден сүрдәк өшігей бұрайек өлеләйті. Москва кораттан сағаламыта онна республика сүрбе улуғығар сылджан үс-үстен таққы өренәтші ұчутал кыттан бұ төрәбіт күнігер Бу төрәбит дойдутугар туллук бут әргелден келен татта литературный художественный музейга экспонат быхытынан туттарылы бұта. Бу скульптураны беге учтал быт, технология учтала Степанов Николай Прокопьевич оңыр бұта. Онон түгенінен туханамыт беге ме выпускниктар бытыгар мақтал бытын білдері бет. Сивсова Изабелла Александровнаға олық бұ бұрайығы илән сағалан, Ильза Сылджар кехебетегер, оскола бұд выпускницатыгар, онна Миронова Аиза Николаевнаға әме оскола бұд выпускницатыгар. Барға мақтал, онна бұ тұллық бұтын, тұттарар бұтын көңілләң. Николаевнаға тексеректер. Урукку кемге үлеләбет, өремет жону, оскола бары учталларын, үләхеттерін, өренәтчілерін, төрөппіттері, өбілөйдәқ күнінен өссө төгіл еті текістіңнік ағарделебін, кыржығас оскола үйеләқ үгестерінен аспытақтар, сыналыр, керені керексир, төрөбіт төлбелерін таптыр, дойду бар жон туһугар үлелир, умнуллубат үтөнүң орарытчаты итиге, бука бары бирге турунуғын денің арабын. Бука бары гытыгар кытанах доробияны, жолу соргуну бағарабын. Болғамтығы тихин бахыбыларын.
Бүгүнгү үйрүлэх күнүнен эгерделири Саха Республикатын наукатын уанна үрегеритин министрин эбэхинэхен толорочу Ирина Павловна Любимова. Көл маңнагын өмердах осколата Анипадис Иванович Сафронов атынан сүгер бир республика бир самай кен туттар жерин историялах оскола бүгүн сүз сүрбер сахын беретир өрүлэх күнүнен өрөхүнөн наука министерствотун оны тус бямапыттан бары өрнәчилери, төрөкбүттери, педагогический коллективы, оны бары лехеттери, ветераннары өрүлэх күнүнен этитигистиниге ардырыхын багарабыт. Үрдэх элбэх сыллар усталары элбэх өрнәчилер өренен аспыт, итилбит кыхалара болар, онотон ветеран учталлар үлелен аспыт сиддере, манотон хиге билер битнен боскола учатлын литературатын, физика, курдук предметтерге бастын үлеле учталлар билигин даганы биллелер, кенелер ытыктаналлар, онна история килбеп болан кенелер опыттары билигин дарганар. Окуду бе айкнуктаата аннар сирне берине тухунан кенегени сүрехтәбиппит, боттон оскола биреме самай кен туттар бай историялах учутала болар. Онун бу юбилей көссө кихини ветераныны честир, эни ветитер сүрдәх үчүгей диханы был. Онтон атын үлелен аспыт ветераннар келедер кылаттара, боттон эме улус республика кен туттар жонан ден беретик кынада. Это көз көтө сүрдән бах өрнәчилер өрнән билеген үгүскетен салар үләгә улуска, он республика үле хиҗаллар, аны таһнын учутал, әне идәтен салкы салганнар, дәхил багыш учуталлар республикада расманлыктарга үле хиҗаллар. Бүгүнгү юбилейдә педагогический коллективка, онтон өрнәчигенең бары эмете, айнылах үлене, ситихилах өрәгә Эгюлягат Биһиги республика өтөгөртөн бир кылат болгон өрәгәди качество тупсарыгарден, оны самай сүрүннәр оттон бу нехилек, оны общественность ортотугар өрәк кыһата самай сүрүн идер өретер орололарын быһытынан норокка жонга тухалах жоны иден тахараларгар барал. Өсө тул барыгытын юбилейнин арденибин бары чеген болгон ситигидах болун. Бу сколаттаны корсунаннан үйнен тақсыбыттара биһиги дойдубут кең туттар жоннора республика сайдытын тугар турулахан туранна оксуспут поэт, прозаик, драматург Анимпадис Иванович Сафронов, ученый, зоотехник, Саха СССР үрдүкү себетин депутата Федор Федорович Иванов, Саха Макка спорт бастакы мастера, республика 4 төгүлләр чемпиона, Саха серинитүләр учутала Менде Тихонович Таппыров, Умая турар военный госпиталга жону быһы сылжан бейтин ологун толу курбут корсун саллат, Нажим Нестеров, онна да атыттар. Алгыстах ытык дойдум таттам, үтекеннех татты рәхпит барақсан, алыптах угунан угуттан, уянду халагы иппитеңі, аптах сыккыскар сөтөлетен, сырды кыралагы үескеппитеңі, сирие боркутун иңериннің, модың санағын кынаттабытың.
Эгерделириге тылы барар Татталуха муниципальная района бағылыгары Соров Михаил Михайловичка. Үтө кехенен бастабыллах алампатын хүгер өтіккел бастығы нөмірді ортос қолатын бет коллектива үлене қамнағы қатшер тәрiyер техническе үләйттер тенне куяр нүңі кирен олырыр беге бетерен ұшыталар бұд выпускниктар егіне бұқы барғытын болыхан өріләқ өрігөйдіқ үбілөйінен улус жахалтатын улус мұниян депутаттарын, выпускниктар аттарыттан мұлханны көрен, көтен, долгуян тұран. Ити-ити кістеңнеге ғардилербен көңіллән. Ити Анна Васильевна петін күрдік. Бұйыл үйірбе бір ғыллаға сақа ұсыран литературатын түріттәхәтче, саха драматургиятын төрүттәче, хака театрын ағата, хака бастықы лирик бейеті, алампа сүй сотып бейе. Ненан икки бүгірі өрігөй, тен өсе бір әме өрігөй дата бар. Робына үйірбе бейе сыланырат түгер. Бұ білеген нете көшті тұрар тас жебет бүтән лентеде кырылдан үліға кирбіті. Ол 1996 лақаты күйін батчаларға декабрьға. Онан әме бұйыл ите скола лентеде бұғылы бұта бороға бастан атылламыта әме үйе чеп бәрі олар. Онан дұры өсі бүлейді күрдік бұд. Бұ тұран мен ите қатысқалар көштен астылар. Ики тәсті ғоскола тенне бұ Урукута Комсомольскай улусаға тұрбыт маса скола бұд. Мен бастығы класска ите скола баруғын, бире тәсті ғоскола баруғын атылан кирбітім. Тенне оғыл болан баран ите скола баруғын атылан білі көрі ұламмын олық кен артығыр таққыбыт выпускникпін. Бүгін тейкі дәсті ғосколаға бігіне 2 кластың онны үйреттер біттер. 2 дәсті аққа үйремет жоллақпын. Оны бұл тұран 2 сколаға үйремет ғылдарын бұдық. Әләс-әләс көнілер бұл Костя Константин Леонидович тығатта қылыр. Оны урокқолырын кетәғын бұдығын. Қаддары оттон онны күрдік. Қаған не күрдік бұты кәтәғын онтон көрдерге жан тығабатар де күрдік қаддары. Тыхан атты әпті чоран тыға. Оны бұтырамын ұшыталарбын ханатым әпті. Бастығы ұшыталбын Клара Архиповна Табунанованы математикаға үйреппет Александр Мироновығы, шөй батық мақтанан Анна Васильевна әтті, мұнны қырытық шпаргалқа ұрмытым. Классный руководитель бен Анна Васильевна Винокурованы, Анастасия Васильевна. Учетылын литературасын учетала Васильева Ирина Игнатьеваны, Ираида Игнатьевнаны, история ұшталарын Бірдіні Мария Никитичнаны, Богатырева Людмила Романовнаны, химия ұшталын Горохова Анна Павловнаны, НБП ұшталын Наума Бағала Никипареве, Сақатылын литературасын ұшталын Элякова Анфиса Степановнаны, Аптадиала ұшталын Мотуев Алексей Трипанове, Омықтылын ұшталын Павлова Августина Степановнаны, география ұшталын Дарья Васильевна Попованы, Чулыргер Тюкова денеді. Физкультура ұшталарын Куличке Николай Ивановығы, Сидора Вилдарьон Вилдарьоновығы,
Так, итенне директор битен Афанасия Бегор Алексеевы, Завыш Корнилова Розалия Николаевнаны, эти бихини вереппит, шуталлар бын, дерин мақталынан ханыбын, учуталаттан жола ден туы кені вереппит, оларын мақтала болады. Онуттан кинилерден кыжык, туақтен, кома попутта бар бұлы, бихе чолорга, хевеске хойу соғылары, кома попутта бар, бүтігеннен туғанан, Барастығындаран тұран үрдік мән қаллантын сериятия бұл бейіне олақ артығар тоқ бар белилерін, көрілерін, опыттарын, дұробияларын, тулударын берен бейіне өреттен бұл хинжон кәкетінен сыджар бұтығар бұл жұталар бұл барақаттар мақтал бұт мұңыры оғын. Куярынан көрі ғайылыр олдар әмия. Онын түгеннен туғанан учутол жолы ден өрінәшіден мақтала болды. Онын кенілерге дірің мақтал бұтын ұтыс бұтынан тағынан тіредде қайын бағалыста. Учутолларға барғытығар біз алғылыр учутолларға әмия. Онына түгі ғанан кәлебен очылырға оғыны үленен иетейден бәрәді күддігі тәпті. Қолуыр бейгі спорт школалар 2 жыл дайан матығар керемет оққа ұғын хайыны күйіні бұға оттауымыд таттауып қос бұланы толыру тұғар дөғал бәк көмені оңыр бұппыт тоқур қотуырынан ұрағаға қонағыттан директор біт десыша директоры манчары көстігіне біз ұйбанып ұмны күрдік ұғын хайыны бұғат тұғын оны дүйбен төрікке барамыд қоттоскуға бәйтін қостуыр еті бітіпті. Дүйбен бұл сиропқа қотон қарын түйері Анастасия Васильевна классный руководитель халаятчылақ. Еті қоттоску бұтығар Николай Иванович Куличкиннақ, Илдар Йондырьевич Сидерептәқ, сүрінден үлілетелер. Аны тұран бұл болбаға отта көлге Бүтей тұтута бол бұта инекенте шарын ден ұшытал бар, ағатын атымдан містім. Кем? Андық бұл, әдер кехек наман неме күйіз оқ бұғыты, нүкірдік олеген ити бәйеті туақ дем бұла. Білі үленен ити, олық тұрурар туақтарығар оскола ота чөттен бәлем бола бұла. Әрілі бет москола бұд. Комойоңын білеңе законовы образование етенніктері көңілләбәт, хебілағет. Онна, Анна Васильевна, білен тұрын үбілейін ден аспыт, кемнәрі анаран тұғы еттестебет, тұғы қайдыбыт, ден шөй байтық ұрыты, етенне иннеке хоруқтары жүллехи үтөкен түгәне болады. Оны мен учредитель бұғытынан, да бұғытынан, Төрөппіт табығытынан, бұпусник табығытынан, бұл бір үшіге үліләқ коллективтен мен әрелләқті кетебін. Анна Васильевна наға шүддік әтті кәпсәті айымнелақ байтық үлілі кетепті. Улус бір бөдің үшіге коллектив әте ағыз сүйс бүйоғын тоғыз өрінәчіден, дөғал бәқ өрінәчі, сүйс он үліхеттен, дөғылған коллектив, оны бартын хөріннен бір тыңы келлерен, Сыл хорық тұраран үлеләхін завыштарғар мақтанабын Александра Алексеевнаға, Сарғылана Григорьевнаға, Варвара Тимофеевнаға. Ото қаманды өлеті болла. Қаманды өлеті сетихилерін ететті. Оны тоқ, ете бұйылғы ғалағынлары наға шүгі хепті. Советскі хойу сағаттан белдер. Ете Пирого батынан Москваға бар, Юго-Запад метроға бар. Ете ұлыған бұғы ғытары Өйлені ғалатығы тәпті. Пирого батынан Российской научно-производственной государственный университет, медицинский университет тәпті. Білген бұл андойдуға туақ бүріген тұрырын білеғат медицина ретіне лаппы дәті, специалистер дәтелдерін медицина түгер барат жел бәті, қамнаста қалыңдық төленер болды. Етейлен ғашуй ғалағын сайды ден мен бүгәрінәбен выпускниктар бархаттар кабинеттері ременнәтілер. Ите туақ кенер Московский государственный педагогический университет. Енің ғытары доғы барды хаңыт
сыллата ушуталлар гытыныйтан кинилер профессионалнарны тахымнарын үддетен о таланнарын рига этеме хүдда шугей задел. Хепте нучылы такка итеннети регионнарга науканы ден. Науку в регионы ден бара якка капсыбыкка деген тон ити көрдөрөр рехиге холовур белегин олох выпускниктарга турорар ирдебиллеригер эге үрдага эмнелахты күллиги. Беге сколаттан конкурентно способный дилдер. Туокка бардыгар жогордак бу IT, информатика, сака технологиялар хайда турар кемнеригер белемна олору тахарга тинник задилларга ахыры чугай хепти. Чугай. Онна бихи көрөбүт халалта колобур атын сколаттан оголор көһөн келилер эгеннерети төрөппүт көрө хаджар ким кайда үлелирин кайда кая школа кайдагы рейтинин каннык педагогтар кайда үлелилерин ол чагар бу школа мен исөрөктен үйрөбин оннотон кейло каннык аңарбат будук ылбыт тетемгетин хайыннарын истакытына республикага биллер үшгөй үлелах коллектив болан атын школалар атын улустардан кытта келелерин бихи өйхананы түмәммит кыйыкпыт яһныбын. Тенне туакпутугар отон учредитель быһытынан биллен туран материальная база шугай боллагана билинги премияга петтир тахымы беребит биректакпит Нүти Анна Васильевна чөбатигеттетте сыллата биги кылларынан кастыды хүчтенчаны миллионнан качыны материальная база каңахыныгар бюджет татымна болар буламмыт бәбитте бюджеттен республика халтыдыныгы тары капсетаммит угабыт ол курдук 2 бу болары турар 2 хүлбе сылга ытыллахта манчары бытыгар манчаро нютугар белен туран ите школа хүрдә галбак улустар сборный дарат юяктара онно хумата хүрдә улахан хепте федеральный үп качы капримонга ол белеген семейте тоңоллан экспертизене ахан нахалхан капримон бар яктак школа быт өссө тупсуактагы өссөлөр яктак онотон хуматын нигине тимин бе доргон жибардаха хаңырма дем болар онон школа өссө тупсууга киргейяга четигирдик этен туран бу холобур бири түмүккө этим хепте холобур школа эти доктордар бөгөтө үчүгө халаячылар бөгөтө эге выпускниктарга республика арас муннуктаргар нурук кайстыбатын арас салатыгар хүддак тахырлактык кортулактык үлели хижаллар эти хорокторун көддөрүн ардыгыт ону оголор хепте оголор учутал ситихите ден кине оголора болду мен манна агая огону аттыкпын барабын научно практический конференциялар олимпиадалар кыйлактарын окурдук отделение Строева, Даша Кононова, Даша Андросова, Света Бабанова, Эдда Самырова, Вика Жулярова, Лилия Слепцова. Онтон датын оғылар эге школаға атын кеңнек, дарбаннақтық атата туралылар. Белеген хүнде ашүйдік үйеріне хаджалылар. Онын күнді педколлектив эге темин эпидем курдук айган алгыт туах огону билинги олокко белемнак тахарга ити хылы хоругеhi достойно толора жага депте. Жеддигетен туран бу улус жахалтатына атыттан эка үрдах иш сурактан хорулубут ягарды хоругу депте улус алтатын гене. Тенне бу биле бүтүгөр кыттар республикага баһалыга Айсен Сергеевич Николаев бу маннеме кини хүрдах иш хүрактан иш дуаттан хорулубут наха чугай истеңталларда ягарды хоруга мен бу бүтеге кабзахы агым бурдук тен хепте өтүк көл осколатын күндү бетеренлере учуталлары үлехеттере бу жорой бүлөйдак күнгө Хакы Республикатын үйрөгөр итигер олог жахак экономика түнен сайдытыгар киллер бик кылакы тен барга макталбын билдеребин осколагат салгы үйүнө сайда чечери турдун дерең билилях кен көрүлях тухаллах элбек өтөчөтө итен үйрөтен тахардын барыгытыгар чеген чебдик болууну жолу хоргуну оны сакабыт сера сайдарын тугар хитихилак өлене багарабын
Саха Республикатын Илдархана Айсен Сергеевич Николаев. Мана Анна Васильевнаға туттарырбын көңілден. За заслуги в сфере образования, за высокое педагогическое мастерство и большой личный вклад в практическую подготовку учащихся и воспитанников, за многолетний плодотворный труд во благо обучения и воспитания подрастающего поколения, почетное звание «Заслуженный учитель Республики Саха-Якутия» присуждается Пенигиной Сосиной Равелле Иннокентьевне, учителю биологии. За добросовестный труд, достижения и заслуги в сфере образования нагрудным знаком «Почетный работник образования и воспитания Российской Федерации» награждается Алексеева Марина Васильевна, учитель начальных классов. За большой личный вклад в развитие физической культуры и спорта в Республике Саха-Якутия и Российской Федерации награждается знаком Министерства по физической культуре и спорту Республики Саха-Якутия звание «Почетный работник физической культуры и спорта» присуждается Иванову Евгению Иннокентьевичу, учителю физической культуры. За добросовестный труд, достижения и заслуги в сфере образования почетной грамотой Министерства просвещения Российской Федерации награждается Малышева Наталья Константиновна, учитель истории. За многолетний добросовестный и плодотворный труд, активную жизненную позицию, вклад в дело воспитания и обучения подрастающего поколения систем образования республики, благодарственным письмом администрации главы Республики Саха-Якутия и правительства Республики Саха-Якутия награждаются Егорова Ульяна Григорьевна, учитель начальных классов. Максимов Александр Семенович, учитель черчения. Туласынова Христина Ефимовна, учитель начальных классов.
за многолетний плодотворный труд в системе образования, высокое педагогическое мастерство и значительные успехи в формировании интеллектуального, культурного и нравственного развития подрастающего поколения, благодарственным письмом правительства Республики Саха-Якутия награждаются Будикина Ивана Евсеевич, заместитель директора по информатизации. Павлова Маргарита Егоровна, учитель якутского языка и литературы. Петрова Нюргуяна Денисовна, учитель изобразительного искусства. Никифорова Татьяна Васильевна, учитель русского языка и литературы. Кондратьева Ирина Николаевна, учитель начальных классов. За большой вклад в развитие системы общего образования Республики Саха-Якутия, многолетний плодотворный труд по обучению и воспитанию детей, благодарственным письмом правительства Республики Саха-Якутия награждаются Хатылыкова Туяра Александровна, учитель русского языка и литературы. Петрова Надежда Васильевна, учитель русского языка и литературы. Петрова Евдокия Владиславовна, учитель русского языка и литературы. Саввина Любовь Николаевна, учитель английского языка. Сороб Капиталина Васильевна, учитель русского языка и литературы. За добросовестный многолетний труд,
знаком за вклад в социально-экономическое развитие Улуса первой степени главы Таттинского Улуса награждаются Масоркина Анна Васильевна, директор школы. Васильева Саргалана Григорьевна, заместитель директора по воспитательной работе. Сидорова Светлана Дмитриевна, социальный педагог. Попова Дарья Васильевна, учитель географии, почетный ветеран школы. Павлова Маргарита Егоровна, учитель якутского языка и литературы. Знаком за вклад в социально-экономическое развитие Улуса второй степени награждаются Будикин Иван Евсеевич, заместитель директора по информатизации. Неуструева Александра Алексеевна, заместитель директора по учебной работе. Поисеева Надежда Архиповна, учитель технологии. За заслуги в сфере образования, многолетнюю продолжительную работу во благо обучения детей, звание «Почетный гражданин Улуса» присуждается почетному ветерану школы Колесовой Марии Николаевне. За успехи в практической подготовке учащихся и воспитанников, в развитии их творческой активности и самостоятельности почетной грамотой главы Улуса награждаются Климентова Галина Дмитриевна, учитель математики. Колодезникова Клавдия Клементьевна, учитель индивидуального обучения. Аргунова Вера Гаврильевна, учитель индивидуального обучения. Колодезникова Клавдия Клементьевна.
Филатова Нюргустана Тихоновна, учитель начальных классов. Егоров Леонид Леонидович, учитель истории. Салги эгерделерге тылы бериллери таттаулугун депутаттарын себетине береседетелегери Охотина Валентина Андреевичка. Үтөгәһенән уаставуллах Анну Силеуна үтөгәһенән уаставуллах Алампаатнан эти көлләгы артыскола учуталлара ветеран учуталлар, выпускниктар эгене барыгытын бүгүнгү үрүләк көммөтүнән оскола сүйсүрбә Алла юбилейнан улус муньян депутаттарын аттырыттан улус жөнүн сәргетен аттыттан туз бәмә аппыттан үс үрәкбиттен истинник әгделебин көңүллән бе этиякпит эте бу оскола выпускниктарынан атырар оскола выпускниктарынан белләр бу выпускниктар тәбиһи бары оскола веремит жоммут ого хаджан кеһе өйдән кабыта ого хаскар хамай осколары осколан бу 1 сыл уруккута 1 сыл билингите 11 сыл веремит жоннор осколагара ого саан оскола са хамай кеһе өйдөнөр онна хамай оннук халар бу оскола болар онна темете сөбу этекпете бу писниктарга кырдьяктаргардылы бу кеһи саһыргардылы осколатын умнуват онна сорох түгеннерге бу чугас аймаккынагар хама чугас бир көремет кехин одноклассниген болар бу хамай эн олох саһаран 6 оңар 7 оңар агоңар тиекадлы хама чугасты канер кехин бир көремет осколага каханар 10 сыл бир көремет кехин хама чугас кехинен болар онон бу оскола ден сүрдәх улахан кең исқохоннох тух болар заведение болар онон бехет якпетете бу учуталлар бу оголору үйрөтөр учуталлар андай дуга сыспатын була андай дуга дедакпына бу учутал сайдыны учутал оңорор сайдыны нехилектен хагалан деревнеттен хагалан улухан кораттарга мегаполистерге тие сайдыны учутал оңорор того етакка бу учутал үйрөтен тахарбыт огото манна үлелән бу дойду жон нороттугар үлеләннәр ол болар сайды сүрүн суола сайды сүрүн олугун урар эһеги болагат учуталлар вастабуллах учуталлар билигин үлели хылжар эдер хастак ветеран учуталлар эһеги кылакыт болар таатта олугун сайдыта эти көл нәйлеген сайдыта бу оголор аныгы олокко хамылара барта эһегиттен тутулукта онна эһеги үләгет эһеги сарагыт эһеги үйрәтигит болар онон беһеги эһеха олус улаханнык мактанабыт беһе эһеха сүгүрүебит эһи үләгәтинән эһи үләләбит үләгәтинән беһеги кен туттабыт бе этиякпит эте ветеран учталларга ветеран учталлар хамай бу оскола учталлардан пет коллектива бу ветеран учталлардан хүрдән тутуллар ол курдук эдер учутал үлели келләгенә бу осколага учутал ветеран ага хастак учуталлар өрсылгы үлеләбит учуталлар бу гону бу эдер үлели келбит учуталы кайтта көсөллөрдән бу чуйды көрсөн кинени үйрәтән бу олокко бастыкы суолугар сирдән берер учуталлар бу ветеран учуталлар болалар онан ветеран учуталларга бехемия сүрдәк гын мактанабыт бу киннер үлеләреннән беге кен туттабыт onu tahanan oton etiyapetete bu oskola nehelekkere bolbakka bu ulakan megapolislerge ulakan koratlarga dağını sürün
күз сүрін социально-экономической bu nehlik, bu ulus, bu республика сайдарыгар самый социально-экономический сайдыгыта образование, это bu nehliklerge оскола бола. Onun bege oskolavu töhönön küstä, behi töhönön anıgı oloqqa epettir, bu töhönön elbaq oğunu uğuyar, bilini şöydip berer oskolalardan bege ulus budugar tarbaqqa battana bolbaqqa barı dağını onluk bege oskolalar budun sürdäğen qaygı bud, uçtallardan bege elbağı erenebet, kinlerge bege ulus bu saydıgıgar bu uçutol orulu olus ulahan diyen. Onun ösü tögül inne diyen turamman eğe barıgıtıgar bu yürülük kümmütünen sürbü hılla yübüleykitinden bağırıqpı da cek ergengetigar dorobiyanı, ileyeni, bəyagetigar uğun ösü dağını ülağatigar ürdük setihileri doroba jollaq bolun. Baybaların. Почетной грамотой Постоянного комитета по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественной организации Государственного собрания Иль-Тюмень Республики Саха-Якутия награждаются Николаева Людмила Аркадьевна, учитель начальных классов. Сафронова Марина Егоровна, учитель начальных классов. Дюкина Просковья Романовна, учитель начальных классов. Николаева Людмила Аркадьевна. Унарова Варвара Афанасьевна, учитель начальных классов. Огонерова Вера Петровна, учитель английского языка. Слепцова Мария Афанасьевна, учитель начальных классов. Андросова Сарадана Николаевна, учитель начальных классов. Арылахова Мария Анатольевна, психолог школы. Постникова Мария Юрьевна, психолог школы.
Чохов Валерий Александрович, инженер по технике безопасности и пожарной безопасности. Благодарность председателя Постоянного комитета Государственного собрания или Тюмени по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций объявляется им Галине Федоровне, учителю якутского языка и литературы. Благодарность председателя Постоянного комитета Государственного собрания Иль-Тюмени объявляется Винокуровой Валерии Георгиевне, учителю начальных классов. Почетной грамотой Улусного совета депутатов муниципального района Татинский Улус награждается Полускина Юстиния Николаевна, повар школы. За многолетний добросовестный труд почетной грамотой Улусного совета депутатов муниципального района Татинский Улус награждается Попова Александра Петровна, технический работник. За многолетний добросовестный труд почетной грамоты Улусного совета депутатов муниципального района Татинский Улус награждается Павлова Октябрина Константиновна, технический работник. Благодарность председателя Улусного совета депутатов муниципального района Татинский Улус объявляется Уйгурову Роману Афанасьевичу, учителю физической культуры. Благодарность председателя Улусного совета муниципального района Татинский Улус объявляется Харайданову Егору Дмитриевичу, учителю физической культуры. Благодарность председателя Улусного совета депутатов муниципального района Татинский Улус объявляется Пестрякову Александру Михайловичу, заведующему хозяйственной части. Благодарность председателя Улусного совета депутатов муниципального района Татинский Улус объявляется бурмистрову Василию Викторовичу, учителю географии. Благодарность объявляется Шестаковой Александре Петровне, повару школы. Благодарность объявляется Масуркиной Елене Васильевне, техническому работнику.
Салгы эгерделерге тылы бериллери, таттан нехилеге муниципальный терилли бағылыгары Егор Иннокентьевич Павловка. Так что Востовлах Анна Васильевна, Востовлах первая школа бары үләттере, усталлар, бухсиниктар, бу билген Аллайын нүнге көролорор, үйернәшілер, бос көңілді бары үлері ежеуіт ветеран усталлар, етенеттен бухсиник, әсетігіл, үйернән бітеп бухсиниктары, үйернә ежеуіт жөнсек гені бардын, татын енен жататын, депутатын севетен аттан бүңі Регодяй влияние, скоро учись балнан хитистинек аделибен көңілер. Anta kaçı bu bilgi periminci de şkola bat tatlı var sami ulakan şkola bikin nelik bir kent tutar ebe oğlak ebe onu yüreten taharar yürek kağıtından bilder. Nantan bu şkola yürümet oğlar şkola bitiren bir ulusda putan Respublika batan ras egetiger liye hamse hıcalara birini verder. Tövde be şişi bağırsak bir de derece. Tabii bu puslar min tınçta şetten altarlar da bin bayıltıdan bir bu polla. O kemgen tabii yine mi hidayet ustallar öğreten takayan antan üleyetten bolan kallevet. Onun da küçük bilin yüreğe oğlu yüreğe ridana sığınlar idda. Orku buduk meyane me öğreter. Takayar tağlıvat ariyatın sığanlar olanatın bihi onunatın bihi olak kemine yürenen hidayet öğreten oğlu hidayet bilini beden taharacağıt. Onun meşe tügülü bunu helik jaltlatın yere adilibin onu se tatın heliyen jaltatın attan beyem agadda urukpun onu bu bir önce sertifikapen anı başını tutturmak kullan. Anna Васильевна Табиас, только кашдан трава тамбаил, ханр беге. Он чала та яха спортивный пушак кабелахтан трава, только бега тому кот. Он бега кастан ремен яхутте депутат мен авши бега бе неле бюджетте коремет эрмен это бега тахпут. Tügünen tuhanamın tribuna takıpça bem rahmatatan bevet yagadda huruk putun patari bu putun semey kaçen bela kutu tarafı kamulanmi. За заслуги в сфере образования, многолетний творческий труд, звание почетный гражданин наслега присуждается Табунановой Кларе Архиповне, почетному ветерану школы. За многолетний плодотворный труд удостоверение о занесении в книгу почета муниципального образования «Таттинский наслег» вручается Чохову Валерию Александровичу, мастеру производственного обучения. За многолетний ежедневный труд, добросовестное отношение к своим должностным обязанностям награждаются почетной грамотой главы «Таттинский наслег» технические работники школы: Алексеева Галина Трофимовна, Андросова Зоя Иннокентьевна, Боярова Маргарита Ревовна, Порядина Анна Афанасьевна, Толстякова Евдокия Семеновна. Андросова
Ефимова Зоя Иннокентьевна. Боярова Маргарита Ревовна. Толстякова Евдокия Семеновна. Борядина Анна Афанасьевна. Ючугеева Туяра Витальевна. Сафронова Мария Александровна. Игнатьева Айталина Дмитриевна. Осипова Марьяна Дмитриевна. Полускина Иустиния Николаевна. Павлова Александра Петровна. Шестакова Александра Петровна. Шестакова Александра Петровна. Масоркина Елена Васильевна.
Салгы бүгүнгү жоро күнүнен эгердетини тирердери таттылуухуну үөрегиритин управлениятын начальнига Айза Николаевна Миронова. Күндө олар, убастабылла кучуталлар, төрөпүттер, таттага бир бери күн үнне. Ол курдук, биге осколабыт, үөрекпит кыгата, өтүккөл орто осколата сүйс сүпе сылын белеттир. Канны бары оскола бете туспа сәреннех, элбек традициялаптақ. Бу орто оскола уратыта ден кини коллектив ва хүддәк түмсүйләк, бир саналақ, микроклимат бугатын атын. Ол курдук оскола кийдәкка оғылар кейінен кітта апағасты кепсетелілер. Кейіні көрін тұран убастабыллақ байкайдық сығаннағалар. Оксана текпін бағарабын бұл Анна Васильевна Салаяр коллектива қаддағара оғылары әдер ұтшалары сөпке аттаран тұруыран. Инникеге сыл сорук оғылын кәннеке сылларға әлбәқ кенлер сетегіліқтір. Онан биһиги бары кен туттабыт, уанна бағарабыт, осколабыт, өссө төгөл әлбәқ сетегілердәқ болуын төрөпүттер, учуталлар, уанна оғылар, кен туттаннар, осколаларын санаан, курутун келе турдуннар, көмөлөһө турдунар. Өссө төгөл әлбәқ сетегілері дорубай болуын, жоллақ болуын. Эгерделирге тылы бериллери татта улуухуну үөрегиритин управлениятын начальнигына солбуячытыгар Мира Николаевна Луковцевага. Үтө өрөгөйдө хөбүлөйүнен манна мустубут, куяр ситимин нөңө олорор бары алампа атынан өтүккөл маңна күнүвердәк ортосколатын выпускниктара, үйренәтчиләре, педагогический коллектива, төрөпүттәре, эйгини барыгытын бу өрөгөйдө хөбүлөйгүтүнен татта улуха педагогический коллективин атыттан ититик истиңник эгерделир бүтүн көңүллән. Кырдык тағаны әттәққа дөбен бұл үйеттен ордук сүй-сүйбе сыл тұқары алампа атынан орто оскола бігігі улус пұтугар кең бай историялақ улуска самай улақан осколалардан бейдестері үгіз опыттақ, учталлардақ, уанна бәйеті кен тұттар выпускниктардақ. Бүгінгі күнге бу үлелир коллектив директор Анна Васильевна Салалтатынан сүрдәк тахарылақтық үлелияларларыттан бігігі бары кен туттабыт, астынабыт. Аттықпыт әті әлбәқ көліені учталлары, әлбәқ көліені выпускниктары. Оны барытын бу история керчіктері сұрыққа бічікке тиген. Оны біліңі үйе технологиятығарнан әппеттен барыта виртуальный, цифровой оңғылан куяр нөңе тарқанар, онна библиотекаларға дағаны, кенегелерге дағаны бәчәттенен бігігі білер бет. Onun bu күнге мен манна үрдік сыянаған рықпын бағарабын, тағарылақтық үлелі оларар коллектив салаятчытын, директор Анна Васильевна командатын. Анна Васильевна Бахалста, онна кені холбуячылары Саргылана Григорьевна, Александра Алексеевна, он тағынан директоры информатизация холбуячы Иван Евсеевич Будикин, Оскола профкомын председателя Ирина Юрьевна Тарасенканы. Бұл кенелер салайар коллективтара, сүрде улахан коллектив, бігігі бұл улуска бар, татты етер үйеретер егеті кластер, бігіре білін ұлар анал сертификаты тұттарар бұн көңіллен. Бұл кенелер әтілі бүтін күрдік.
ағыз сүйістен тақса үйренәтсіні, сылын айы, тағарыла бұпысниктары бәлемнәнлер, бігі оғылар бұтын сырдыққа кереға үйретелер. Onun bu bastıkı sertifikatı Anna Slim'den salayar kollektivin komandatıgar tuttarar bun köngülden. Vanna Barbara Tmatiyevna Fyodorova. Onu dağınan bebi demeye bu eğerde sorup butun tuğ var bağısına butun eten turan emeye tuttarar butun köngülden. За многолетний плодотворный труд в системе образования, высокое педагогическое мастерство и значительные успехи в формировании личности детей знаком почетный ветеран системы образования Республики Саха-Якутия Министерство образования и науки Республики Саха-Якутия награждается Сидоров Илларион Илларионович, ветеран школы, учитель физкультуры. За многолетний плодотворный труд в системе образования, высокое педагогическое мастерство и значительные успехи в формировании личности детей знаком отличника образования Республики Саха-Якутия Министерство образования и науки Республики Саха-Якутия награждается Маркова Галина Иннокентьевна, учитель начальных классов. За многолетний плодотворный труд в системе образования, высокое педагогическое мастерство и значительные успехи в формировании личности детей знаком отличника образования Республики Саха-Якутия Министерство образования и науки Республики Саха-Якутия награждается Маркова Галина Иннокентьевна. Знаком отличник образования Республики Саха-Якутия Министерство образования и науки Республики Саха-Якутия награждается Старостина Галина Семеновна, учитель химии. Образования Республики Саха-Якутия Министерство образования и науки Республика Саха-Якутия награждается Петрова Нюргуяна Денисовна, учитель изобразительного искусства. Знаком отличника образования Республики Саха-Якутия Министерство образования и науки Республики Саха-Якутия награждается
Степанов Николай Прокопьевич, учитель технологии. За личный вклад в развитие системы образования республики почетной грамотой Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия награждается Андросова Лена Михайловна, делопроизводитель школы. Почетной грамотой управления образования за успешную работу награждаются Охотина Нария Владимировна, учитель русского языка и литературы. Попосова Анастасия Петровна, учитель якутского языка и литературы. Тарасова Антонина Владимировна, учитель математики. Пасова Сахая Алексеевна, учитель математики. Борисова Нария Семеновна, учитель начальных классов. Николаев Денис Прокопьевич, техник школы. Неустроев Илларион Федорович, учитель физической культуры. Егорова Варвара Витальевна, учитель начальных классов. Николаев Денис Прокопьевич. Баева Лилиана Ивановна, учитель начальных классов. Пономарева Надежда Николаевна, учитель математики.
салгы әғәртелерге тылы барар, улустағы народ айымнетіні жетіне директергері Гаврил Гаврилевич Вырдылинга. Үтөгәнен ытыктабыллах Анимпадис Иванович Сапронов Алампа атынан ытыккөлләге бастыгы нөмердәк орто сколатын коллектива әйгене бүгүнгү осколабыт 105 сыллах өрөгөйдәгы билеүнен. Анимпадис Иванович Сапронов 135 сыллахы билеүнен таттылуһун культура гәдәләттерен аттырыттан, онна бу җыйга культура дәвары үлелер коллектив атыттан ис сүрәхтән ардаладакы болду. Қас бірді тәрілтіға кеге беге таттылар кен тұттар жонлар бұд аттарын еңері бар, ол онны білеген беге бұ ұтық көл бүтігер бір хам олған тәрілтті Анимпадис Иванович Сапронов алампа атын сүгер. Бұ алампа тұғынан алампаға сақатыллақ кеге барыта сүгірер кегеті, кене ылсығы жылата барыта күн бүгінігер дері үләлі тұрар, арас әлбақ айгаға үләләбеті сылтан сыл кені кеге бұғытынан талана арылан ер, оны мен бір түген әтекпін бағарауын, қолығыр әлбақ кеге бұймеға тұртағаты білен мен соқ бітім. Кені литератураны түрітті әтшілерден бидестерін тағынан 1900 сүрбаға сыллардағы кейінаға үләләбеті бит. Ол кәміңе сақа әрігер сүрбет өт кейіна борудыване кәлін кейіна хайдыдығар әме бейгі лампауыт сығаннақ болын тағыз. Оны тияқпын бағарауын қолауыр, бұл бейгі оғылыр бұд өренер осколата кеге кен тұттыр коллективтақ, анығы үйені күтті тәңі қамсырынағын мен кірдіқпіні өссі ары иннеге қаддылан ер дуди бейгі түріпіттер күрук, хамай долгүйер бұпырос бұд осколауыд. Әлбақта тәлілер градообразующий тәрілттәден, промышленный тәрілттәлерден, мен санавар қолауыр бейақаға градообразующий тәрілттәден осколалар болалар. Қолауыр түріпіттер бейгі қанна оғылар бұд сайдықтарын сөйін ден осколаға берір бідеттен ол нәхелек олатыр. Перепис көрді бүтінен білевет, өдік көл нәхеленеті олатты. Ол онны бұл коллектив өдік көл бастығы нөмерді орта сколата баяғыт улахан қылаттағы тияны. Бей оғылы бұд ақсаны білден ер, бей оғылы бұд сетейлері әвілден ер, бей еге өге көддір үйбет олатан ер, онын болағына кейі әрәлләқтік құттамаққа бұл бейге оғылыр бұд ден хамы күнді бөп бұла. Ол оны бейге әйқағар әнәвет, қас бидді ұчутал бейге үс оғылбыд, бейге жегерген үс оғылбыд әйқаға веренер, онда көрдіққа қас бидді ұчутал бәтін үлетігер айымнелақтық сығынар. Оны тұстуынаннық. Түміктері болағына наға жүгайдар кеге астынар ұлғаннан қаңар баппыд, ол әрін әтеқпін бағарауын бейге әйгенен астынавыд, онына түріппі бұғытынан көрдіққа түріппіттер бары осколы тұғығыр ден үддәғын көмелігі тәе қылырынан оғылыбы сайдығылақ, бұнығы үйеға атын ұлыған қораттырға бар тағымы күтті тәңге берер оскола ден ағаяқ болықта. Ол онан бейге бұтық көл басығы нөмірді орта осколатын әме бір хама хайдығылақ, хама түмсүйлақ, қықтақ, жоғырдақ коллектив бұғытынан әйгені ағабыт. Чабыннаттан ол оны дақастаңғыт яққа күрук, нәхелек болын, улус болын, спортивный болын, культурный болын, үлі қамна сөттігер, әйгас кола күрук бастықығыт, оннағыр білген түтті әшөй, манна тәрәхін көрек бүттіғанығын, концерт, манна школьный формалақы ғыттар тақсан нағарадалалар, манна әрия ғанаға таңастақ, учиталар таққан нағарадалалар, оны қолы бұр, кейі көрін білген кәтәхер, наға шөй манна таланна концерт болы. Онтан қамсық болбатаға беті олар үбітшірілік күдік болу әті, оны төхі дағаны қамсығын ең бұл білеген камеран өңі еті көрдім, YouTube-қа 200-тен таққа кейі көр олар өрәбет, Instagram-ға әттуын кейі көрін олар өрәбет, онан болағына күнді ұпысниктар, кім көр олар түріпіттер, бұқа бары ес сұрақ бөдеттен комментарийдерға ағардалия қайын дейін әті келдер әбен,
онна жа долгуян билин консери көрөп. Чаттан культура министерствотен атыттан онна беа пытыттан агаддаля баллар олону йөрүлә быйга майга тутарабын көңүллән. За добросовестный труд, вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколения, в развитие духовности и культуры Татинского улуса, почетная грамота и Министерства культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия награждаются Неустроева Фёкла Григорьевна, учителя начальных классов. Степанов Николай Прокопьевич, учитель технологий. Салыгинов Станислав Семенович, учитель музыки. Слепцовая Мария Афанасьевне, учителю музыки. Благодарность Министерства культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия вручается Егоровой Сахае Сергеевне, учителю начальных классов. Колесовая Нюрбине Васильевне, педагогу-библиотекарю. Салыгинов Станислав Семенович, почетная грамота Министерства культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия. Колесова Нюрвина Васильевна.
Эрделирге тылы бериллер татталуғыны үтчат оны жекерген политикатыны отделыны начальнигары Иван Федотович Ивановка. Türkiye'nin bulun atıkta bullah kündütük sanır uçutollarım, uyatçılarım, bugün kemge üleli hiccar oskula ülehittere, uçutallara, veteranlara, bu püsniktara, bilgin yörüne hiccar içattar, oğlar. Egini bu kabarıgıtın tatılığın içat, onunla cekergen halatını atıttan, bilgi taptallah kıhabıt, oskulavıt, süsü besilinden itidik istendik ağırdelibin köngülen. Kırcık tağını yörek baramat baydiyen hakalarga мәнәт ilvete kabit. Bihigi bullağınatın 11 sıl tukarım. Bihigi oskola anın ariyamıt, sabamıt, hüdde şöydük öğrenen, doğutlar budun gıtta altıhan, bilgin atın namnu buka bari atın hin ıl bolan, olaq solun artıgar hin yüktenen üleli hamsızıl javıt. Ondan bullağına heyke büyüngü künge bıhın ataqsı bütçe buka bari uçtallar bitigar, uyatçılar bitigar, veteranlarga. Buka bari gıtıyar bağırı etibit, istin heyrek tılları, ayağa sananı, ösü dağını ülağı taharılaq, illaq, eylaq bulunu, onna büyüngü yörüne heccer behege olur bitigar, çöl turugu, innike olaqut sitihilaq bulun, yöraqatiyer ürdük, çıpçalları, onna dabayıları bağıravut. Buka bari gıtıyar ösü tögül, oskolav süsübbe hılınan itedik istindik ağırdalibin köngülen. За добросовестный труд, вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколения в развитии государственной молодежной политики республики, почетной грамотой Министерства по делам молодежи и социальной коммуникации награждаются Постникова Мария Юрьевна, психолог школы. Егоров Константин Леонидович, педагог дополнительного образования. Захаров Алексей Алексеевич, учитель истории. Винокуров Михаил Михайлович, учитель истории. Габушева Мария Анастасовна, учитель русского языка и литературы. За добросовестный труд, вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколения в развитии государственной молодежной политики республики благодарностью Министерства по делам молодежи и социальной коммуникации награждаются Винокурова Наталья Яковлевна, учитель физики. Винокурова Сардана Егоровна, учитель математики. Егорова Январина Михайловна, учитель национальной культуры.
Потапова Влада Семеновна, учитель якутского языка и литературы. Васильский Антон Степанович, учитель робототехники. Попов Афанасий Вячеславович, учитель физической культуры. За высокие достижения в труде, существенный вклад в развитие народного хозяйства Республики Саха-Якутия награждается медалью Федерации профсоюзов Республики Саха-Якутия Неустроева Лидия Всеволодовна, технический работник школы. За многолетний добросовестный труд и активную общественную работу в профсоюзе почетной грамотой Президиума Республиканского комитета профсоюза награждается Егоров Константин Леонидович, организатор детского движения, члена правкома. За добросовестный труд, вклад в работу по защите трудовых, социально-экономических прав и интересов членов профсоюза, активную гражданскую позицию награждается Тарасенко Ирина Юрьевна памятной юбилейной медалью Федерации профсоюзов Республики Саха-Якутия 100 лет профсоюзам Якутии. За добросовестный труд, вклад в работу по защите трудовых, социально-экономических прав и интересов членов профсоюза, активную гражданскую позицию, почетной грамотой Федерации профсоюзов награждается Захарова Любовь Робертовна. За многолетний плодотворный труд, активную работу в профсоюзе, почетной грамотной исполнительного комитета профсоюза награждается Максимов Александр Семенович, учитель черчения. За заслуги в сфере физической культуры и спорта Республики Саха-Якутия, пропаганду здорового образа жизни и многолетний добросовестный труд, почетной грамотой Министерства по физической культуре и спорту Республики Саха-Якутия награждается Большаков Максим Николаевич, учитель физкультуры.
благодарственным письмом Министерства по физической культуре и спорту Республики Саха-Якутия награждается Попов Афанасий Вячеславович, учитель физической культуры. Благодарственным письмом Центра социально-психологической поддержки семьи и молодежи вручается Марии Яковлевне Ермолаевой. Телирге тылы бериллері татта улуғын осколларыны директордеріні корпуғығар. Эхинниги тигері таттылуғыны осколарыны директордері. Убастабуллах Михаил Михайлович, Валентин Андреевич, Егор Иннокентьевич, Изабелла Александровна, онна куяр ситименен көролорор беге салаячыбыт Айза Николаевна, Мира Николаевна, Биһиги манна билигинин рыхпытын бағарабыт, биһиги коллегабытын Анна Васильевнаны. Убастабыллаға Анна Васильевна. Эхигини онна, эхиги салаяр улахан коллектив кытын, эхиги сколағыт сүй сүрбе сағынан, онна бос кола биһиги бара билерби курдук, Анимпадис Иванович Сопронов алампа атын сүгерінен, онна алампа сүй сотут бес сағынан сүйектәқ бейбіт сүгіріен қолжуқтақ бейбі қонкуян тұрамыд, әғардаләтәқ біт болуқтын. Бей әғардаләқ бітін бағарабыд, манна өлелі сылжар, учуталлары, коллектив, тахарылақ өлетігер, тоқ паркы хамиларын уран өлелер, бары өлехиттери, ветераннары, оғылыру, онна төрөппүттери. Онна биһиги хейулатнен кен туттабыт, эхиги салайар коллектив күт, өссө дағаны тақсылақ, сайдылақ, оғылыру, үтчаттары, ите, үйерете тұру демет әренебет, онна билиңе олыққа сөптөк, кихигене керемеhe, уяң духалақ, билиңе олыққа чин бейтін солын бұлбұт, үтчаты итен үйеретен тахараргыт, билен тұран омно биһиги әренебет, онна онық бола да тұру ден баға санабыт нетебет. Анна Васильевна, әйеқа биһиги барыбыт атыттан чеген доробияны, тахарылақ үлені, өйдігір өйебіл болар коллективі, онна барыта этенге болуну. Онна Анна Васильевнаға болған бері тұттарық бұт инеттен, алампатылынан түмік жоқтен бағарабыт, сон тейт күрдік,
самоголохон, сорукпутун ситиягин, соргубутун тутоғын. Оскола выпускниктарына аттарыттан әғарделерге тылы берелері Дарья Александровна Поповаға. Үтүү кейхенен Алампа атынан Оскола бұманнаттан бары мұстан олары бұд Боскола выпускниктара. Onun bu bırahanlık örgöydük gününden barıgıtıgar ağardı. Ondan etiyemete altın üst sastağ Fedot Semenoviç Argunov atından oğu iskustatın oskolata. Bugün süs sürbes ahın tolbut. Ayimpadis Ivanoviç Safronov Alampa atından oskolaga tügeninen tuhanan men директор Анна Васильевнаға мақталбын тердемете, ол көрді бейеқі 296 аңардас ұтық көлге өренеріттен үз күміт иккете бұ осколаттан оғылыр өренерлер. Оны бейі сүрдәғін бір өйді бүлінен bir görelen kellibit ohunsıllarga onun niketinin dağını manlık bolu diyen erenebin. Ondan bilgin naha çüge misyeni de tolarabın ol kurduk. Behen sılağıta büterbet. Onna bu yıl tördön 5 sılağıta bu me öbürüydağ datalar büterbet. Выпускниктар аттарыттан туттарыгым ол курду миин көрдөстүлөр бехан сыллагыта бүтербит выпустар бу карчынан семей белектерин онна олуг артыгын сегетен ден daha чүгей киниге тахаттар бүттөрөбүт бу маны туттарыгым онна биһиге 1976 жыллакка бүтербиппит мағын Егорина Кентевич әппетен күрдік, дегеге бұйыл түрден 5 сыл бұтын бәлеті әбіппет. Наға чүгей ұчыталарға чың біліні ұлбыт выпустар болабыт. Ол күрдік бастақы ұшталар бұтынан Мария Степановна Андросова, Евдокия Константиновна Матвеева үйерәппеттері. Онна отчатағыта 2 школа бар болды, 8-летка, онна ортошкола ден. Онна математический класс ден, В класс бара, онна барыта бігеге 7-9 оғы болан, 16 жыллаққа бүтер біппет. Білен тұрар бачаңы дылы хүрдәқ улахан мақталынан саны бұд, учуталар бұдын. Ол күрдік бары білергіп болу, бігеттен әлбәқтігі үтөләқ ұчутал, үтөләқ біраз, үтөләқ академис атын ұлбыттара. Егорина Кентевич, кемінен дағыл болу бат нәхелекпет бағылыға, Умсура поэтесса, айылғабыт әмтәғыттырынан әмті сылжар, Раиса Аргунова, Винокурова, Онна дағанеттон, онна теттон кәрен истақетіне бары көрін ағар оғыстақ кейінен орбут бастақы улуспут скульптора Петр Андросов, бастақы улус туярыма кота Екатерина Захарова, жауына әлбәғі текқа сөп. Оның сүрдәғін кен тұтта атты бұд бейге онна етіннек Оскола бытын, бачаңадылы наға көндітік саны бұд, онна ақтабыд. Етінік әтен тұрамын әғарда сұрықпын, онна бұл материалнай көмі бүтін. Хәтті 16 жыллақы бідер бет
онна ве класс атыттан туттарарбын көңіллән Анна Васильевнаға, оскола директориген. Бахыба оскола быты билини бербит кыһабыт тапталлах иккис жебит. Эн элбэх оҕону үөреттени олох кең артыгара таарбытың, үтүөҕэ кереҕэ уһуян алгыстаах ааммытын арыйбытың. Бу олан баранар уулаах, охтон баранар мастаах, ойон тахсыр күннех орто бороңдойду, жоллоох киитин сүйөтүн иттин диен, о түрәхтеринен ой булабыт эбит. Агыс иилээх сагалаах, айхал мичели, аңа муңа ааные дойду, тогус иилээх сагалаах, толомон туру жағыл дойду. Сетте иилээх сагалаах, сер күрүс. Сиеги жағыл дойду, оңхоллубут эбит. Быяңнаах үрэх алтан некетигер, араңас далбарыгар. Жон сир утуян олықсойдуннар диен, анан айыллыбыт ытык күлім сиригер, олық жағақ тенейбит. Жон же вот тереммит. Он ақсы сүйеғе таттолуғығар, православие кеңнік тарғанан, народ олығыр жағағар кеңнік кирбіте. Түйінші ағыз сүйістердің тоғысыллаққа, Иркутскайға духовный семинарияны бүтерен баран, Сүйірбекки састақ Дмитриян Попов ытык көл таңаратын жетігер ағабытынан анаммыта. Эми үйерағын саңа бүтер бит кергенин Татьяна Федоровнаны гытта таттаға анбастан келбіті. Дмитриян Дмитриевич Попов тыхынча ағыз сүйіз үрбес етті сыллаққа Забайкалияға төрәбіті. Омугунан монгол аңарда нуча. Отчы тоғыға үтік көлге, Батырускай улуғын бір түнкетек қараңа мұннығар, Дмитриян Попов олықтақ сақалары күтті білсен, доғырдығын, кенелер ұғыр қараңылық тұрғар, әлбәқ тұхалағы, өні оңып бұд ұғылычы өйдіқ санала. Қараңа сақаларға сырдығы үйерегі тарғап бұд.
Суруярга, ағарга үйреппит, теңнеммет үтүеләк. Тыгынча ағыз сүйс 6 сыллаққа чағынай оскола ахан ортодой дуттан барыр дері үйерек сырды кымын сақпыта. Кыаммат сақалар оларын бейтін балағаныгар босқы үйреппіте. Тыгынча ағыз сүйс 9 сыллаққа чычымаққа мас ухын мастара Петр Иннокентьевич Большаков қоқалап, таңары жетін тұтуытын сетерен қотырын тұтан бітер-бет. Таңары жетін себеті гынарға қуараттан Никанор аққырай тақсыбыт. Здорово, Никанор Аркырай. Мен тоқтанын арадаған адый баппын. Кыллар боллағына 3 боллақпын. Оғылырым өректәғ болуақтарым мағарабын. Оскола дие арым боллар. Никанор аққырай эппитин толорон ытык көлге 900 сыллақа осколаны ахарға көңілін бербет. Ол әрен еті сыл же от көстібәкке белемес оқ болан оскола ахылы батақ. 901 сыллақа отыйын 2 күні. Преображенскай таңара жетігер мұняқтан баран Чочуобунаға оскола ахарға бұхарбыттар да әмі өрімен үлеті кылы баққа оскола 901 сыллақа Дмитриян ағыбыт балағаныгар ахылы бұта. Эти ытык көлге бастак оскола сүйірбе 5 оғылық үлетін сағала бұта. Учуталынан усалдан кехите Иван Дмитриевич Галактионов ананан үлели келбіте. Оскола маңдай гүйеренетшілерін ортоларығар үйеренметтер, Слепцовтар, Поповтар оғылары, Наум Сенькин, Анимпади Сафронов, Иван Оросин, Браты Иннокентий, Митрофан Большаковтар, Роман Федорович Кулаковской. Тыгынчы 914 сыллаққа 4 сыллақ начальный оскола ахылы бұта. Учуталынан Анна Степановна Свинобоева үлелі біте. Сүйірбе 5 оғы осколаға біте. Революция, большевик, коммунист дентыллары оғылар манна білбіттері. Тыгынчы 900 Сүйірбекке сыллаққа бұ учуталы келлемден өймекөңі ахан хербан жеттар ниетін көпта кыллы соқындықтары. Дойдығы оларыйы
Bayanay balahenya bolan, John E. sanatolari buta. Sanga ologihin oksuhu sa kalamata. Oskola toktu ülelebite. Налета с поворота, по тебе как стой, затражил пулемета, пулемет молодой. Это танк растоптана, наша гордость и гроза, армейская тачанка, все 4 колеса. Это тачанка Киеврянка, наша гордость и гроза, комсомольская тачанка, все 4 колеса. Пулеметная тачанка, все 4 колеса. Тыгынчы 939 төрдөн үйрәк сылыгар ытык көлге бастакы ортоскола ахыллы бута. Директорынан Виктор Михайлович Насветов ден Украина норотун чулу вола үлелебите. Материальный базаны қаңатыттан үлеле неспитоскола олығын вот сери водағыннақ алжархая айма бута. Иесир народ ойгутун көміскеле, ким сүреген күрпет, қолбу түммет болой. 1942 сыллақа Оскола бастақы выпускниктара Владимир Афанасьев, Иван Марков, Яков Новгородов, Евгений Малышев, Николай Макаров, Осколаны бүтерет, фронға ыңырылы бұттара, от сериге бар бұттара. Қас бірді ұлы, түмні түнінен қарый бұт, азбат арақбат ғырағыны, сырған бағы қалдар бұт, әлбек қан тоқтула, ғыр сүтікте, Бонректа вот сери, татта салла болаттара, ағын ойдыны көміскер олу сери отта қонутугары, тихигери тиесе білеммеді стегі ұтары, соноғы күз сұрғыды болан, қорсынлық қосыз бұттара. Сұрақтары сери оттоланыттан ергілі бекке, Эдер олықтырын народ көмілінен толы ғұрбыттара. Сұрықтары себинез бұлжаттан сиделенен кіріптақ кіргіхіттен ордан күйі көділік әргілен келбіттері. Оттақ сериттен әргілен келбіт бойын ұчуталар, толаңға қалбыт доғыттырын оннығар, бір бәйелері 2-3 кихи болан, өрі күріләқті, келері кәнчәрі ұтчыды итиге, үйретиге, үлелерін салға бұттара.
1904 ағысыллаққа оскола бастакы сері кенненәғі выпығын тахарбыта. Сылтын сыл оғытын ақсана әбіллен, тәниен, кәңән, биртен бір саңа сайды сүйренлерін келлертен, оскола бұд итер, үйретер әйгеде, кәңә біте. Дмитриян Попов аға бұд сақпыт үйерағын кымыттан сайдан, сиреден тақсыбыт үтік көл осколата, биртен бір кәңән, саңаттан саңа жиелерге өлелен, келер, кенчәрі үтчаты, олық кең солығар атарар. Кемия қабағарар, бейетін үйреммет осколатын жете күнді. Краскасы тақ кластыр, сүйінен оғы санатын еңереммет істенелер. Әтілі бит кистелен тыллары үсті бит мұннуқтар. Кемере икки әтәсті мас осколатын саныр. Кемере улахан ортос коламас жетін. Кемере үс әтәсті саңа тас осколатын. Қаханда күндігінен меха үйреммет осколан барақсан. Күнді выпускниктар, өлжіттар, кескілі сайдыны инники күйенге тұтан, арас кемге салаян келбет, осколабыт салаячыларын, директордарын, бүгін дерең ұтық табылынан ақтабыт. Насветов Виктор Михайлович, Николаев Федор Гаврилевич, Баланов Алексей Дмитриевич, Степанов Николай Иосифович, Оконечников Петр Петрович, Нелунов Гаврил Федотович, Ларионов Никифор Михайлович, Афанасьев Петр Васильевич, Константинов Никифор Иванович, Протопопов Серафим Семенович, Турнин Алексей Егорович, Вердылин Иннокентий Афанасьевич, Андросов Семен Константинович, Турнин Алексей Егорович, Кузьмин Виктор Егорович, Неустроев Никифор Никифорович, Матвеев Матвей Николаевич, Кузьмин Алексей Семенович, Афанасьев Егор Алексеевич, Никифоров Петр Петрович, Кулаковский Атос Рясович, Хатылыков Александр Миронович, Пенигин Сосин Дмитрий Николаевич, Магдоев Виктор Степанович, Масоркина Анна Васильевна, Кени Бегос Колабытын, икки тыгынчы тоғысылтан бо улахан коллективы күн бүгінге дылы салаян елжекелі. Сүйіз сүрбесіл ұстата бейлерін олықтырын, кенчері үтчаты итиге анабыт бару чуталар бұтын бүгін санан ахабыт. Кенелер сырдық мәссүйенлері оғытық қарақ бұтығар сүппетті қатанан қалбыттар. Саяғас учутал барақсан, сарғылақ білейні берегін, сандарар сағығы ариян, сұлыстақ сол бұтын телегін. Учутал ән, маңнай гүчікдарар чуаранын, мындыр өй солуғар сірдеген, сағақтан сапсынар сарылын, сандарар сырдыққа елжағын. Учутал ән, оғысасым солған ейден, оғырдақ олғын урағын, төрөбіт дойдыбыт кескілін, төлкілік төрәғін түстігін. Бүгін өрілік күнге кен тұттаты бұт, қасты көлөні берін әчілер ақтасаныр учуталларын. Білеген үлелі лорор осколы учуталларығар сүбе ама болар ытык жоммутун ветеран учуталлар бұтын. Рива Рясовна Кулаковскаяны, Клара Архиповна Табунанованы,
Анна Михайловна Слепцованы, Дмитрий Николаевич Матвеевы, Петр Никитич Меккусяровы, Анна Аммосовна Габышеваны, Ксения Анисимовна Александр Миронович Катылыковтары, Мария Николаевна Колесованы, Илларион Илларионович Светлана Дмитриевна Сидоровтары, Луиза Ивановна Бытыкованы, Римма Герасимовна Герасимованы, Светлана Семеновна Бурцеваны, Екатерина Терентьевна Павлованы, Клавдия Клементьевна Колодезникованы, Екатерина Никитична Захарованы, Екатерина Петровна Бетюнскаяны, Люция Петровна Христофорованы, Любовь Николаевна Афанасьеваны. Елена Филимоновна, Учутал усту кедедин сөбілен, үйнер көліне сайдарын тұғығар,
Ужорда үлелебит, онна үлели сылжар педагогической династиялар бихеха элбәхтәр. Үбілөйдә күнінен кен тұтта аттыбыт Кулаковскайдар, Сизых Слепцовтар, Малышевтар, Мироновтар, Макаровтар, Мандаровтар, Неустроевтар, Матвеевтар, Кузьминнар, Аргуновтар, Элеговтар, Слепцовтар, Товаровтар, Меккүсәровтар, Балановтар педагогической династияларын. Ытык таттабыт, чечери сайдарын туғар, маннык беренилер, кен көрүлер, ужор учуталар ситимнере, быстыбакка, көлөнеттен көлөнеге салғанан бара туроқтун.
1957 сылтан Трофим Егорович Мординов, Алексей Егорович Турнин көғіләхінлерінен оскола историятын үйрети сағаламмыта. Сахарбыт страницалар кепсиллер. 1905 сыллақтан Вырдылин Иннокентий Афанасьевич Салаячылақ Нюргуғын ден литературный кургуак өлеләбіті. 1904 сыллақтан бір массынаны осколаға ыланнар, үйретер производственной мастерской ахыллыбыта. Мурунап инструкторнан өлеләбіті. 1905 сыллаққа учутал Макарова Мария Романовна Териетинен осколаға пришкольный участок бар болбуда. 1906 учуталлар Маттуев Алексей Трифонович, Неустроев Иван Степанович, оғылары автодела трактороведение уроктарыгар үйреп біттері. 1912 сыллаққа Анна Васильевна Белина, Анна Петровна Васильева турорсуларынан бүтін пет коллектив кыттытынан орто сколаға комната славы албан атқығы ахыллыбыта. Онна бастакы занятиялары учутал Ксения Анисимовна Қатылыкова үппыта. 1917 сылтан 13 сыл устата Ксения Анисимовна бұқығы салаян өлелеп біте. Албан атқығы аспыты білінгені сетемнен, оскола бай историятын тихен, оскола тын местетінен болла. Омнуллыбат үті өйдебілері иңерінен, үтімен материаллары мұньян, албан атқығы күн бүгін оғаймаққа келер ғылжыт жоңы көрдірір, кепсир, ихетіннерер, тарғатар, өретер күстәқ. 1914 сыллақтан айыр тұтар жоғырда хоғылары түмен, литературнай қабанна қыраға әдер корреспонденттер постары тәрелі біте. Бұ бөлігі сүрбе 5 сыл ұстата сақатылын онны литературатын учутала Мария Николаевна Колесова салай бұта. Білігінда қырағаны тәлен, әдер корреспонденттер құрғуқтара жолурдақтық иннін деке аянныр. 1997 үйрек сылығар, оскола администрациятын көғіләхінінен педагогический класс алыбыта. Саңа педагогика, психология, валиология, риторика, этика, профессиональная карьера, игротехнология, спецпредметтер, онна курстар бар болбуттара. Он выпуск устата 5 клахы сүйсеттон 5 оғы бүтер-бүте. Куратордарынан Розалия Николаевна Корнилова, Римма Герасимовна Герасимова, Луиза Ивановна Бытыкова, Ксения Анисимовна Қатылыкова, онна да атыттар стихилектик үлеләбіттері. 1999 сылтан Оскола пединститут педагогика кафедратын филиалынан, 2006 сылтан педакадемия филиалынан болан, әлбек оғы педагог болар жылғатын бұхарбыда. 1969 үйрек сылығар орта сколаға бастақы физика-математический класс бар болбыта. Бұ физмат кластар 1993 сылғы дері сетихилектіктерілен сүрбе үс выпығы тағарбыта. 439 оғы ақсан физика күрдік ұстық наука кен әйгетігер ұйылы бұттара, олықтарын наукаға анабыттара. Манна учуталлар Иннокентий Алексеевич Клара Николаевна Голиковтар, Николай Акимович Алексеев сетихилектік үлеләбіттірі. Россия бастың учуталларын ақсаныгар кирбет математика учутала Аиза Николаевна Миронова 5 физмат клаға тахарбытыттан, 109 выпускниктан ағыға кығыл көміз, 12-те өрін көміз, 4-де тойгун түмікте
осколаны бүтербиттере. Учуталлар бүт жанырдақ, үләғі берениләқ болулара үтө қолыбырынан болар. Беге осколот Россия бир кыржагас үрдүк өрах Московский государственный педагогический университеты кытты сөбіліхен үрдүк өрах базатынан болла. МПГУ-ван базовый игер кирен учуталлар иделерин үрдетелдергер хайсхалах өлі барықтақ. Бұл сөбілің черчетінен педагогический медиа класс арылынна. Оны тахынан Московская область Долгопрудный коракка физтех лицей фондатын кытта себәстәһәң физтех профиль арылынна. Пирогов атанан Россия медицинский университет проекттаргар кыттан врач идетін бағылықтақ оғылар медицинский профилі талылар. Өріғарин инсанлар проегар қапсан, бейгі сколовод 2 сылын точка роста проегінен үлелер. Саңа информатика, технология, обыжы кабинеттара арылдылықтара. IT-технология, ракета-моделирование, 3D-моделирование, прототипирование, программирование, оны шахмат жарықтырғар әбей өрінелет. Технология рогар чипу, лазерный, фрезерный сноптарға үлелебет. Оны таханнан тойың оқтыры мөпіліне хоқпаңыран сувенирдері бәрәмнебет. Мен атым Полонников Слава. Мен атым Дякон Мехқан. Мен атым Федоров Максим. Бейі басқы класстан хағалан роботехника проғығар ұтымнақтық жарықтына бұд. 2 класстан хағалан арас көқті хилеға ғытуып бұд. 2-нче бағалаққа 6-10 республиканская робофест Якус технологический фестивальга стиляхты кытуып бұд. 2-нче бағалаққа Максим Кирович Амосов атынан Хотыгулу илинни федеральный университет Хэттис республиканской дистанционной ай роботы конкурсугар роботы медицине оңаран номинацияға 2 месіне бұд. 2-нче бәбирхылаққа Хэттоксус республиканская робототехника фестивалигар робот Пога 4 команда болан космические робот-спасатели номинацияға ракета оңарамыд 2 смесінің бұппыд. 2-нче мен атым Богданов Вася. 2-нче Сибиралаққа Хэттис республиканской робофест Якутск дистанционной технологической фестивальга стиляхты кытты. 2-нче Сибиралаққа Токсус республиканской робототехника фестивалигар Пога 2 команда болан космические роботы-спасатели номинацияға ракета оңыран 100 месяц бұд. Бастан проекта күдді бұд. Оккаметтен деталларын қомыян робот оңыры Робот оңыран баран компьютерді программы сұрия бұд. Отчыға бейі роботта бұд сұрыбы программадан толырылар. Бейге осколот Россия бир кыржагас үрдүк өрах Московский государственный. Ама кимумнуғай ол пионер састыры. Горын барабан төхінан неригерда қамыны. Пионерский сбордар, костердар, бүтін Советский Союз үрдінен үтіллар марштары. 3-4, раз-два, кто идет? Мы идем! Кто поет? Мы поем! Кто шагает дружно в ряд? Пионерский наш отряд! Сильные, смелые, ловкие!
шагай, не отставай. Громко песню запевай. Шаг назад, не шаг на месте. Только вперед и только вместе. Всем, всем, всем. Всем, кто был в стране пионерии. Всем, кто носил алые галстуки. Всем гостям. Всем. Наш пламенный привет. Сегодня день, ну чистый, светлый, и радость сердцу у ребят. Прекрасная планета детства цветет, звенит, как вешний сад. И солнце машет нам лучами, и дали дальние светлей. Вновь пионеры созывают для новых встреч своих друзей. Озорная, веселая, как твой образ и начали пить. Дорогая моя пионерия, никогда мне тебя не забыть. Пионерия, праздник детства, праздник доброты. В подарок принесли тебе, ребята, торжественные клятвы и цветы. Рожденный в битвах, ты всегда был первым. В бою, в труде, повсюду впереди. Это наша жизнь, ты вовсе не легенда, вошедшая в историю страны. Октябрята, пионеры, комсомол, всех организаций был раскол. Будь готов, всегда готов, сколько кануло годков. Все девизы, памятки, обещания, заучить да зазубрить старания, лучшим быть, учиться и вперед. Так и жил советский наш народ. Кто такой пионер? Пионер – это значит первый, это значит быть честным и верным, в дружбу верить всегда и везде, первым в творчестве быть и в труде. Пионер – это прежде всего добрый, справедливый и честный человек. Это хороший и надежный друг. Это активный участник всех школьных дел. Это старательный ученик. Красный галстук носят на груди те, кто в каждом доме впереди, те, кто ценит пионеров честь, в ком отвага и упорство есть. Чтобы стало в этом мире завтра лучше, чем вчера. Есть на свете пионеры и волшебники добра. Пионер всегда быть смелым, не бросай на ветер слов, и проверить слово делом, будь готов. Всегда готов! Без учения, без науки труд не даст тебе плодов. Развивать и ум, и руки, будь готов! Всегда готов!
Сеттуыны сыллар ортолоруттан ағығыны сылларға сақа серегер осколаны бүтерәтшілер, оскола производства үрдік үрәхденің ұрынан тұтыспытынан, оскола кәнеттен 2 сыл производстваға, сүріннен фермаларға тақсан өңнік сыттарынан өлелен баран өрәққа керелері. Бұ өңіріні бейгі осколавыд выпускниктара әме өйі біттері. Алексеевский район, Петр Алексеев, Тата, Сайды, коммунизм совхозтарыгар тақсан фермаларға үті соғыстақтық үлеләбіттірі. Қанлык бағарар көлуіне кен туттар бастың өренәтшілердәк, активист үтчаттардақ болар. Кенелер оскола, улус, республика кен туттута, инники әреллері болалар. Бастың үлелерінігін дойду арас оғыс айдар сынянар кейнерігер, артық, орленок, океан, смена лағырдарға сынянан, Әлбәғи білен көрін келен, ол білбіттерін осколаларғар кепсен, тарғатан, сайдыға төхі күйіз болалара. Қанна да сылжан кихе, ақтар саныр дойдута. Олыңқы үйеттен біліңі кемге сетім артықтанан. Айыллан, әріллен тұпсағын таттабыт барақсан. Кытын кытылың суғына құлғақ бар. Бөлкөй өттерің сепсере дуға бар. Утаппыты ұмсуғытар ырас ұң баға бар. Мөттер сымнағыз салғының сүрәқ бер. Аяр бұтапын
Ахтықпыт құрутын, өреммет сылбытын, ардыгар мәниктен мөғіллер көммітін. Урокка чумпуран, өренер кеммітін, бастыңнар буаламыт, қайғанар часпытын. Қойытын, қойыт, да қаннады боллар бұт. Өйдіқ бүт өрүтін, өреммет кеммітін. Учутал аргуйдук өретер тылларын, оскола бұсырдық әреккес олығын. Бесконечным кажется урок. Слышно, как скрипит перышко слегка, и ложатся строчки на листок. Первая любовь, школьные года, в лужах голубых стекляшки льда. Не повторяется, не повторяется, не повторяется такое никогда. Не повторяется, не повторяется, не повторяется такое никогда. Песенка дождя катится речой, шелестят зеленые ветра. Ревность без причин, споры ни о чем. Это было будто бы вчера. Первая любовь, снег на проводах, в небе промелькнувшая звезда. Не повторяется, не повторяется, не повторяется такое никогда. Не повторяется, не повторяется, не повторяется такое никогда. Первая любовь
не повторяется такое никогда, не повторяется, не повторяется, не повторяется такое никогда. Не повторяется такое никогда. Тыгынча 996 сыллаққа ытык көлге улуска бастакынан саңа тас оскола жете жендей бите. Бу сыл 6-нчы сүйрбе 9 күнүгер оскола бытыгар саха литературатын төрүттечилерден бирдестере драматург, прозаик, поэт, бөлүгүк Анимпадис Иванович Сафронов Алампа ата иңерилли бите. Алампа төрөбүт күнүгер сетинни 14 чыгылатыгар оскола күне үгес болбут браханник болан өрө күйрүлэхтик белетенер. Алампа тусологун, үлетин, кас бирди ого юретер, ырытар, үйетитер. Үйрен толу керемел бештір, маңан толу керед аластыр, ирастыр өйере белтердір, доғойым алыр ере доғырым, елбағайтыр ере чичағым, тоққа бағас ере туара кірін, тоққа үйір ере болуңды, толуқтыр ере доғырым, туналый яр ере нёрдағым, тоттағар дерере бейелегем, италык дерере кылларга, гитара бенере кыртаяням, күнүмүрде сере күнгүн, күнүмнен эре көрөрдүн, күннегере күндүтүк, көрөбүнере көмүм. Tomtogorkon ere tüestergin, talarotu gerek utulubut, jarannak gerek imiska, dagoya benere doyum, sayagastı yere sanabin, sanabinan ere salgitar, sanakayım ere sokuya, sargılak ere sargam, sayagastı yere sanabin, sanabinan ere salgitar, sanakayım ere sokuya, sargılak ere sargam.
сүгәгәр сыдарын күрдік. Мен төрөбүт аныя дойдум, қалың қарынан саңата соқ сабыллан сыдар. Сүйрікте хүрәғім, сүйне үлгер муғунан, сөллүбәт гына сүгәһәрденен турар. Қаратым қалың үлгер қар бәргәһенен қаппақтанан турар. Буролақ балағаңа модын тымны боқсон, боростой жон букабары бокуян сыдаллар. Өйкі хемелтен қарақтарын ута қарабылыт күрдік қайықан бұт. Үрі ұллы қаду, кім ұллый, ұлла бұттығын үрі үнчік болан, ынырықтанан елдер. Мен ұттан сырыттым үрінкіңе, уға соқ ордық көңілге, андойды кергелләқ кересібек кетінен кергеммет сірігер. Ол дойдым жана, андойду айқалығар, удолгунун күрдік көңіл, көріже солоққа көрілілдер әбет. Ол дойдуға, күн сірін көңіл олаға, көстәқ үйт күрдік күністері түннері, күйгіні оргуя тұрар сірер әбет. Ол дәрәрі, онны мен дәйемен әтескілі әбетім, ол дойды жоллағы долгунугар олараммын, долуюмына тоқай будым. Там все молчало. Океан в тайгу и тундру гнал туман. О, Родина, родная шире, ты как плененный богатырь лежишь под тяжестью оков у ледовитых берегов. Ты мучишься в кошмарном сне, твой стон тревожит сердце мне, но верю я, твой час придет, проснется бедный мой народ. Разлетятся силы мглы, оковы зла и кабалы. Все люди гибнущих племен, все, кто сегодня угнетен, объединятся на борьбу, пойдут решать свою судьбу. Всей силой чувства и ума я верю, что погибнет тьма. Тебе пою я, молодежь, и ты до счастья доживешь. Заря грядущих светлых лет былого горя сгладит след. Но те, кто головы сложил, с надеждой ждут в тиши могил, застывшие в вечной мерзлоте, они верны своей мечте. И вот, послушай, то не сон, чуть слышно заструился звон, желанный первенец ручей запел под настом горячей. Кто первый встал, тот громче пой, счастливый поднимай прибой. Труби, весенняя вода, пусть содрогается беда. Сирттымы даттыбын, бұсілге ордыран таптыбын. Тегил дойдулары кәріен, даттавар әргеліннім. Арақ айылғаны бәріен, тымны бар әрленнім. Мен бұ тымны дойдуға, сықалы анарын саңадым. Мен бұ отта ордуға, даттавын көпсияқын бағдым. Үрәқ бәр әрәмін келеммін, толару күңіллік тыйнабын. Келенімін мантан білеммін, Жаллахпын денәре гынабын. О таттым, кыз келбет мен таттым. Әл атқын істінлік аттыбын. Әйгін кен туттар мен таттым. Үйелер тухары таттыбын. Сақасарынларын өскәппет, самны батчал соргу уята. Омықпыт ие жылын тәніппет, оланға дойдыда, көк татта. Üyelerge üç sakatırıyorlar, ünlü saydı mevcut asfaydım. Ön borda bu tatta serigen,
Örgüytalan öksü durdum. Ürdük kötüyle koyduk, öksüküle koyduksu. Ete körülerin örgüsterin, ögüs kelüğüne sakalım. Öydü yörede satıyıbıt. Mummut ağa ereydeği, mahoktarın örüpküt. Balıksız bulatın mumnakbıt, bay ebitin hoybut. Ukakı kulbalar, koyoktarın kostabıt. Nuçatın sıybıtı tuhabıt, tiyetey bitir, del bükülbüt. Sorun Allah'ın armanı, subut vardı kölüğe, amma atçıya kalacağı, attıgar vardı sanığa, künnete gösterdi etiye. Kırağın canları yürüdü, gömçülüğü bana çapıt tupsadı. Hüne dur, örüdün turugur taptalak tattamak. Olan katvarlılar döydü da. Min dardan. Ücagal yüzüller doydu da. Min dardan. Urakay kulbahar doydu da. Min dardan. Ayıbni ayılar döydü da. Min dardan. Adın sirten ayxaltardı ha, tospaday dottan sorgu kördü ha sılcamın. İdillen yeskabet iya daydı bar, törün tölkülenmek törüt bor bar. Sanam kühe sallağar basta, salbıgnas kınatta. Sarkıl sağa boğulan, salgın ostun salallan diyen. Sarpağar seberdağ çalaq. Çallak kadın ördüger, laglas gına alaram baran. Ayu biçik doydubun, odulu alardım bara. Tarabat doydum, toğatın tamama, dolu sorama, torada görme. Anı hallat anıttan ayannan, sılaya sındalayan, akta aymayan. Eyyeğe ergillen gellim. Sıttağ sımnağas, kıraskı kırıskar, sıtansın yanın. Sayağas salgının, ulu uymaktan, utahpın hanlardım. Öğenni bıbbılıtın, sakkırır samırınan, kölühümün köğrettim. Sağım sanadır, savgıvabıt sayılıppın, kuobak buar bıtı, kuruk sınıbın. Okusas bir oturdan orbut, okudevaspın, oncu umvapın. Açıgay saaspar arası vakka altahtan yeskevit Allah'ın acı kök otunan angaribın durar boluk bıttın tora vakka turgur bıttılanım. Sasırdani sayğas zahargatağı salgının ulu uymaktan udakpın kanlardım. Boz kuydum oğlum, cep digirdim, cep cedim.